Uvredljivi grafiti i u selu Bradina kod Konjica. Ovo selo jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u proteklom ratu. Ni 20 godina nakon zločina, potomcima srpskih žrtava ne dozvoljava se povratak na ognjište. Sva srpska sela u opštini Konjic tokom rata zapaljena su, a stanovništvo pobijeno, zarobljeno u logore ili protjerano. 15 godina nakon rata od nekoliko stotina domaćinstava obnovljeno je samo 7 kuća. Porodice Đorđić, Kuljanin i Gligorević iz zaseoka Gornja Bradina nedavno su dobile donaciju za obnovu porušenog imanja, ali kada su sa članovima komisije krenuli ka uništenim kućama, naišli su na prepreke na putu. Mislili su da je nevrijeme oborilo drveće, ali jasno je vidljivo da su stabla namjerno oborena preko seoskog puta. Na uništenim kućama ispisani su uvredljivi grafiti i jasne poruke srpskim povratnicima. To je jedna direktna pretnja, nije samo da su tu portret Ante Pavelića i bilo šta drugo, nego se po prezimenu već po drugi put vrši pretnja. Nama ništa novo, ovako su i juna 1992. godine opština Konjic, odnosno pod pokroviteljstvom načelnika Centra bezbjednosti Jasmina Guske i ostale horde, su napravili smrtovnicu za Đorđić Vojvodu sa Vradine, Đorđić Rajka sin Nedeljka, i pozivali su sve pse i mačke na njegovu sahranu da dođu. Znamo samo sigurno jedno, da vuk mijenja dlaku, ali čud nikad. Genetika ovog naroda se nikada i nikada neće moći promijeniti ni posle 20 godina. Međutim, odustat nećemo, ići ćemo do kraja po cijenu života sopstvenog. U zaseoku Gornja Bradina prije rata bilo je 35 srpskih domaćinstava, a danas, trebali reći, tu ne živi niko. Nema kuće u Bradini koja nekoga nije izgubila u proteklom ratu, a kuća na kojoj su tokom vikenda ispisane uvredljive poruke pripadala je Petku Gligoreviću, koji je ubijen u logoru Čelebići. Ovo nije prvi put da se srpskim povratnicima upućuju prijeteće poruke, a nedavno je zapaljeno i pravoslavno groblje u Bradini. Svaki put na lice mjesta izašli su pripadnici stanice policije Konjic, ali ni u jednom slučaju počinioci nisu pronađeni i kažnjeni. Istraga je još u toku, kao i istrage o zločinima počinjenim tokom rata nad srpskim narodom u opštini Konjic.